Morkataa taatanii waamicha argattanii yoo dhufaa jirtanii qophaa'aa jirtanii. Morkataa taatanii waamicha argattanii yoo dhufaa jirtanii qophaa'aa jirtanii. Lammataa boodan deebinuu hidhannoo lafan keeyyannuu mariimmoo nuti hin jibbinuu haala gaarii kan kenninu. Lammataa boodan deebinuu hidhannoo lafan keeyyannuu mariimmoo nuti hin jibbinuu haala gaarii kan kenninu. Bara dhibbaa shantam guutuu alagaa jala bulu osoo walirraa dhaallu amma quufne dadhaban kana nu gahe kana boodatti hin deebinu. Kanaafuu amma walii gallee irbuu teenya taganama waliin seenne san irratti hundooyne gama qabsoo teenya gama falmaa keenyaa soso'uun dirqama keenyaan isinin jaa maal jettanis. Bu'aan uummata Oromoodhaa Oromiyaadhaaf ta'uu qaba. Daangaan ilmaan Oromoodhaa bahaa fi dhiyaa fi kaabaa fi kibbaan guutummaan guututti Oromiyaan qeeroo Oromiyaatiin eegamuu qaba. Hattuu fi funaantuun gantuu fi ololtuun Oromiyaa diiguu irratti bobba'uun hin jiraatu. Ulee jaallan keenya nu gannan xurree isaan nuuf tattaraaran fuunee galmaan ni geenya. Bilisummaa Oromoodhaan ni mirkaneessina. Walabummaa Oromoodhaan ni mirkaneessina. Alaabaa Oromoodhaa Finfinnee irratti ni mirmirsiifna. Halkanii fi guyyaa mudhii xiyya hidhadheetiin garaa qooqa bulee biyya xiyya eeggadha bu'u. Daangaa Oromiyaa abbaa fedha irratti ni eegu kana booda. Dhabamsiifna malee. Mee wanni takka haaseentu halkanii guyyaa hin rafnu hin tattee. Gabrummaa bara dhibbaa dadhabne. Gabrummaa bara dhibbaa irraan booda ba'anneen teenyu waan biyya teenya seenaa alagaa fedhe ta'ee biyya teenya keessaa dhabamsuu malee wanni biraa takka tanu baaftu jiru. Qabsoo teenya bakka jirru hundaa qophooyne irratti if wareeguu qabna. Amma kaayyoon nuti kaayyoon gootota keenyaa galma geessutti. Warra kumaatamarra wareegame san dhiiga isaanii gumaa isaanii bilisummaa Oromiyaatiin kafaluudha qabna. Kun murtii teenya. Namni naaf eegu hin jiru. Ummatti qabnee daangaa Oromiyaa kana diinni akkuma kanaan dura bari akka seenee waa takka irraa hin fudhannetti daangaa keenya saraarra eeguu qabna. Abbaan fedhe osoo nuti jiru akka barbaade seenee nurraa nyaataa nu nyaatu akka hin dandeenye arraan booda irbuudha ni hafa wareega lubbuu guyyaatiin itti kenne daangaa kabaju. እንዴ አሁን ሌሊት ነው። ይሄን ሰሞን እኮ ኦሮሚያ ውስጥ በቀን ለመግባት ሀርድ ሆኗል። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ሌሊት ነው፣ ማንም የለም። በቀን ካልሆነ በስተቀር ኦሮሚያ ውስጥ መግባት በአሁኑ ሰዓት ሀርድ ሆኗል። ስለዚህ አሁን ገብቼ አንዳንድ ነገር ዝርፍ ማጥቃት አለብኝ። አንዳንድ ነገሮችን ለፍለፍ መዝረፍ ቀንማ ሀርድ ሆኗል የመጨረሻ። ስለዚህ መግባት አለብኝ። Daangaa biyyanii eegaa ni eega. Waan karaa kana dhufu hunda'u. Awoo maal isa? ማለፍ ነገር ብታስ እኔ እኮ ጅብ መስሎኝ ነው እኔ ድንጋይ ወረወኩላ እናንተ እኮ ዳጋ ማደር ብታስ እንጂ አጎቴ እናንተ እኮ አጎቴ እናንተ እኮ አንበሶች ናቸው። ከሄረ ብየተን ተሰንተ ሲንቀብዱ ዳጋስ ደርብታ ነመት ደርብታ ዳጋ ብየነማ ከሰ ሰንተ እሺ እኔ ማጀቹ ዳጋ ማደርብታ እኔ እኮ የወረወርኩ ድንጋይ ለጅብ መስሎኝ ደው እናንተማ ማሊ እኔ ምን አጎቴ ወቦ እናንተ ከድሮም ጀምራችሁ እኮ አንበሶች ናቸው። ጅብ መስሎኝ ነው አሁን መስሉ ማሊ አሁን ጅብ መስሎኝ ነው ድንጋይ ወርኩ። እናንተ እኮ አንበሶች ናቸው ድሮም አገዛ አጥብተ ባየስ ከዛም እሺ ብየተኛ ነው እገር namni tokko biyyeteenya keessa seenuu hin eeyyamu. Ni eegganna biyyeteenya halkanii guyyaa dhaabbanne eegganna.
እሳደም እንዴ እኔ እዚህ አካባቢ ነኝ። አካባቢ እዛ እንዴ እኔ በዚህ በኩል እየሄድኩ ነው። እሳደም አፋን ከኝ ልባል እኔ አንቺሞ ኦሮሚያ አከም እኔ የሰው ሀቅ ላይ ገባሁት። የሰው ሀቅ እኔ ነኝ ጥፋተኛ። ኦሮሚያ ውስጥ ገብቼ በጣም እኔ በሰው ላይ ገብቼ ነው ነፍሴን እንደውም እስከማጣት ድረስ ደርሻለሁ። እዛም ሲሄድ ወደዚህም ሲሄድ ሁሉም ጋር ጥብቅ ሆኗል። ስለዚህ አሁን እኔ እንደሚታየኝ ከእንግዲህ ኦሮሚያ ውስጥ ገብቼ ምናምን ማስለቀቅ ሰው በመግደልም እኔ አሁን ብዙ ነገር ትምህርት ወስጃለሁ። ስለዚህ ነፍሴን ሳላጣ አሁን በጣም እኔ ነፍሴን እንደው ይፈራው። ስለዚህ እዛም ሲሄድ እዛም ሲሄድ ስለዚህ እኔ ነፍሴ ድረስ ደርሷል። አሁን ማድረግ ያለብኝ ቃጥ ብዬ ወደ ጎንደር ወደ ባህር ዳር እዛ ሀገር ለመስራት አለብኝ። ከእንግዲህ ኦሮሚያ ውስጥ ለመመለስ ሀሳብም የለኝም ከእንግዲህ። አዎ እንደዛ ነው እንጂ ነፍሴ ይገሉኛል እነዚህ ሰዎች። shantam daangaa keenya eeggachuu dhabu bor dhaga'uu dhabuudhaan daangaa keenya kun sarbame akka malee kan taanes ka ta'us seenee numa nyaatee nu nyaatu jira. Har'a booda immoo amma booda daangaa keenya kan mirga isaatii fi gartee daanguma keenya kanaa hundaa kabachiifatu. Kana kabachiifatuudhaaf eenyu ittiin gaafannu hayyamallee fudhannu. Amma booda namni tokko daangaa keenya irratti abbummaan kan irraa eegamu hin jiru nu eegata. Mee haaseen Oromiyaan ta'u Oromoo taate. ቅድም 3 ቦታ ተይዣለሁ። ከእንግዲህማ የሌለ እንትን ብለዋል። ነፍሴን እንደውም ማዳን ከቻልኩኝ ትልቅ ነገር ነው። አረ እንዴ? አዎ ነፍሴን ማዳን አለብኝ። ብዙ ቦታ ተይዣለሁ። ስለዚህ አሁን ማድረግ ያለብኝ መውጫ በር ፈልጌ መውጣት ነው። ከእንግዲህ ኦሮሚያ ውስጥ ገብቼ ለመስራት ሰው በመግደል ተስፋ ቆርጫለሁ። እና እቺ ነፍሴ እንደውም ካዳንኳት እቺ ነፍሴ ይበቃናል። ጎጃም ገብቼ ነው በቃ እዛ የለመድኩት እርሻ ማድረግ ያለብኝ እንጂ አሁን እነዚህ ሰዎች ይገሉኛል። በሰላም ብቻ ያውጣኝ። እኔ እዚህ ነኝ ይሰራል። እኔ እዚህ እዛ አፋን ኦሮሞ ልንቤቱ እኔ አልችልም። ኦሮሚያ የይስራ ሴንቲ አሲንዴ እንተረ በዛ በኩል ያዙኝና በቃ በመጣበት የአፋን ኦሮሞ ልንቤቱ አንተ ስማኝ፣ በዛ በኩል ገባሁኝና በመጣበት በር አቦ አብዳ አፋን ኩን አስኬሰቲ hindelabus biitun ኦሮሚያ afaan oromoo yoo beekte qofa afaan kee kanaaf bikki taatu karaa kanaan bahi warri afaan kee beekus asiin በዚህ በኩል ለመውጣ asiin bahi በመጣው asiin fut anaas sifafa asiin fut anaas sifafa asiin fut anaas sifafa